Nginenkolelo yokuthi la umuntu adlula khona bunzimeni kumele ukuthi ke ngekhulayo nabantu nenkinga ecishe efana nalezo ukuthi basizakale ekutheni ke wadlula kanjani entweni emhlabeni yenziwa yaba umthetho noma yenziwa yaba usiko kodwa wena ubudlulile kuyo ngithemba. Nginendaba la mongakhumbula insizwe yafika sihamba nje yathi baba ngicela ungilekelela angenabani empilweni yami ongangilekelela ngizalelwe ngumlanjwana ngizalelwe komalume kodwa manje ngistakile ngoba ngizwa kuthi umuntu akakwazi ukuyihlawula akakwazi ukuzenzela akakwazi ukuthi azenze abe ngumalapha athanda ukuba khona. Umbuzo wami wathi ubaba wakho wamazini uthi hayi ubaba ngamazi ubaba khona usaphila ubaba kanawo amandla. Uyazi kunobungozi abantu abangabunaki ukuthi ukhule ube mdala hluleke ukwakhela ubaba wakho umuzi hluleke ukuthela ubaba wakho imoto ubona insizwe inezimoto ezintathu iziphane uyangizwa yebo iphabangane omunye ahloka apha basebukhweni bakhe ngezumzekelo ngoba ethi angikwazi ukuthatha amandla komalume ngipha abantu bakithi ngoba benze lutho yandile leyo nto ku-80% ayingozi enkulu abantu abangayibona abangayinaki. Uyakhumbula ngijula ngo-2018 ngifisa ukwazi ukuthi kahle kahle umthetho kabantu ukuthi ingane ayikwazi ukuyihlawula umuntu mayesebenza amandla waphiwa abako malume mayizalelwe ekhaya. Ngajula ngaleyo nto 2018 akhumbula pendulo ngayithola phakathi kwa-2019 ukuthi into engekho le uyawaphiwa amandla u-aunt wakho ongakazi umazi wena owahamba ephuphumile esiswini sikanina uyawaphiwa amandla ubaba omdala wakini ongazange umazi uyawaphiwa amandla womkhulu bakho bakini ungakazi ukhishelwe lutho ngoba benenkolelo yokuthi ubaba wakho unamacala ngenxa ukuthi akakwenzela ngalutho befuna ulekelela ubaba wakho. Amandla omuntu awaqhamuki lapha azalwa khona amandla omuntu awaqhamuki kuphela lapho ayaqhamuka amandla kubantu abakukhulisile amandla ayaqhamuka kumuntu ake ngenze umzekelo ngapha amandla ayaqhamuka kumuntu owakuthanda. Mina kwakwafika ikhehla kimi ngalibuza kwathi hayi lelo khehla lakuthandazela umncane siwambile emhlabeni lalinqakana nangawe nomkhulu wakho umkhulu elikhonze kakhulu kumngani wakhe bethandaza bese iyona wabiza lona lazomlekelela ngami lafika sengindoda ngimdala lahleka futhi lathi mina ngubani lazisha isibongo negama mangibuza umama wathi hawu ubaba ubani kwakumngani kababa wangishaya nesibusiso lo baba wathatha ngikulethela isibusiso wawusuhambile emhlabeni. Manje yini sithi umuntu akakwazi ukuzenzela siyeka obaba bethu behlupheke sikhona ngoba sithi asikwazi ukubenzela izinto siyeka abazali bethu bahlupheke nansi ingane yaseThekwini eyayixoxela esontweni nawo ngafika ngathi mina hayi wena hamba uqoqa ubaba wakho thatha amanzi umgeze uzobona inhlanhla izoba njani yayithi ayikwazi ukumenzela ngoba ubaba iyamazi baba uhlala emabridgini ngathi wena hamba lana ubaba wakho umgeze ayizange hambe imgeze ugeze shame ayizange hambe naye imqoqo yaze mtholela umkhukhu namhlanje injani lo ngane kumelele kakhulu sethola nomento nemoto kanile namhlanje insizwa yini sithi umuntu akakwazi ukuzenzela izinto ngiza nesidudla ke sendaba umuntu uyakwazi ukuzenzela mina njengoba ngiyimi ngiyumkhwenyane wakho angizenzela ngazenzela kwakuba khona ikhehlela ke labuya lathi mntanami sizokuqeda konke ngokuthatha imali yako malume cha kodwa igama umama wathi wafika ubaba ejabule ngoba sengimkhiphe lapha bhajwe khona bazokhishwa obani abazali bethu ngiza nesidudla ke sendaba kuphathi 2 ezojula ngokuthi esikhathini samanje ukhona yini ubaba omdala ongakhipha inkomo ezintathu ethi yohlabelela umntakabhuti hlabelela umntakabhuti wakhe ukhona no-aunt esikhathini samanje ongathi ngiyolekelela umntakabhuti ngiyomhlawulela ngikhiphe inkomo ezingaka njengoba abantu beney'nkinga zabo xoxo lexhumela manje mongabuka iy'nkinga zabantu manje njengoba sikhuluma manje zingaki iy'dudla bantu baneyikweleta abantu isikhathi saqala kwakungoba
omkhulu bethu babefuyile wayevela umkhulu athi hayi umntanami esho indodana yakhe athi akuthatha inkomo embili nembuzi embili akusekho lokho manje nofuyile uzothola waxabana nobaba walomntwana nonakho uzothola akazwananga nobani nobaba walengane wonke umuntu angakwenzela yini umuntu onaye ingane zakhe ezingalungisekile angakulekelela yini umuntu onayo impilo ingahambi kahle manje fanele sihlale phansi sibe obaba abakhulile hayi abadala abazoyibuka impilo mina ngabuka leso simo ubani wayengangilungisela wayengangenzela ngoba ngangabazi nabantu bakithi kodwa ngangazi ubaba ngabathola odadewethu kwafanele ngiyilungisele ngayilungisela kusukela ekuqaleni inkomo yonke into impilo yabangcono impilo abanjani yabangcono umsebenzi waba permanent ngaqala ngaba umuntu sibavimbelana abantu sithi imali yabo bani ngiphethe uphathu ke